Da kažeš živio, Ja. živio, Ja. babo, Živio babo. Fikret, Fikret. Adić, Aj. zapadna, Nakona. Bosna, Bosna. gdje si Jarane? 4 fikstove brigade. Počnem nas mi. Spora. Verova sastanak Kak ovdje. maš? Gdje idemo sada, koji brigad? Nije ona. 605. Fikstova udara. Nema fik. Nema. Nema. Kako nema? Kako nema? Gdje je ovo da komerc ovaj kamio? Kefe. Pa evo ga ovdje vam gore na stepenicama. Ovo piše Agrokomerc i Tops. Evo ga ovdje piše Made in Kladuš. Nema. Pa da, i svo fikstove bombone. Gdje skoki? Kruk. Šta ti imaš reći kako smo osvojili ovo i tebe snima s policijom malo zabavilo Aj, preko križa? A, nemoj sad ovo na Facebook. Ne, ti si legenda. Sad ćeš cijela Amerika. Gdje te kačka i tad fikstao? A nema. Šta piše, šta piše da ovim tablicama od toga, ovoga kamiona? Velika Kladuš DMZ. Pa je, Dolar jedan. on nije dolar, to je Agrokomerc, number one. Kaj si to kupio? Nisam ja kupio to, Čivić mu meni poslao par. Baš nije. Ja! Tamo sić nokte, evo. Ima li džep pive, blok, ne bi jebo. Ima dam kutane. Da. Ništa, ko je bio je. Ba ja. Maji, gdje si ti? Ne. Sine, kada je zadnji put da si kontakt? Juče, nije, 3 mjeseca. Za to je Maji. A? Čije sad jest? Ja, ne, Brian. Malo go ovdje, ja čekam svojih para. Pa hoćemo ići na bazen. I'm waiting for Brian. Nemoj mjesto sad ovdje uživo, kamere iz Kladuša. Jebe. Što snimaš? Da te ne boli napelo ovdje mrđan do sati. Je. Lako na majci. Majci, na svoju. Kako ste mlada? Evo je. Svoj Dok je nas, bit će vas. Ima kjet? Da me kjet? Navljaj mjesec kad ovi nije savršeni tamo, na istok fakar. Si na station? Kako to priča? Ajde, babi. Right, okay. Gdje to ako bio, Maji? Pi. Auto. Gdje koliko ima? Je to kupio te braku? Nije. Ko je kupio? Bab? Aha, babo. To, samo neki bab kupio. Jebo. Gdje? Ha? Gdje? Da ne vidim. Koliki je? Koga kome? Vidi. Šta je to? Nije samo se samo. Ote ovako. 4 Ovako. Ovako, ajde. Hej. Ajde. Ajde. Stop it. Sam kjes. Vidim ti, život. Kad je samo rekao, go home. Kaj je, da drugo fucking fight. Come. Idem break with you. A jebote. Baš? Ne još.
Evo, Vlad. Jedan, tri, kumi. I got some shit. Can you say hi to Bosnia? Huh? Bosnia, wave to Bosnia. It's Bosnia. My home country. What? My home country. Živio. Say živio? What? You gotta salute. Say živio. Živio? Babo. Babo. Abdić. Abdić. Agro. Aga. Komerc. Ne, samo sjegi. Sine. Sine. Tako gaza. Hajde kaže nam, hajde da idem. Komandant. Kaže Svetmir da dođeš na kafu, kažem gi opet. Kada? Pa kad bi ovo... Kada će nas policiti? Ne, sam sad to zajebao. Gdje je put? Okej. Fuck you. Majin, okej. Hajde, neka mi pravu. Se ne hoda i... Ti ne rekamo, no thank you. Ja ne čuvam. Ubit poslije. Ernad. Neće mi on. Čekaj da nađem ga. Ošao čak dol kod mnoge moje. Eno. Evo. Adolf Pig. Ajde, sad znam. Nemaš ti svoje sobe. This is my crib. To. Nema nešto ovdje. Ti ovo samo keširo. Pa ja sam bio. Svaka čast. Ko ti je odobrio kredit? Mira kredit. Jeba mena, da dobio mi za banke svoje US bank. Nema nešto ovdje, televizor osla, jeba je kruh. Ja, evo sada tu. Ova soba, najveliki krebuš. Ja, nešto majka moja. Hajde, van tamo, ako se nije slatko. Na gasmu. Ovo je... Čiji je ovo stan? Madam Scott! Mark, I got a cigarette? No, thank you. No. Oj, sada ne pustite. Hajde, daj mi ište. Dobro. Samo se zbio na Golboćima. Nema Ovo je ovo. naroda. Ne, ja tebe volim najviše. Pukne se. Ne volim Spice. Spice. Gdje sada para ćemo? Kako u Bosni? Je to tek se poslati stvar? Iz Bosne, ja? Tako je. Šta piše Drina? Dina. Ovdje ne nikotin piše, jebo je. Kakav? Idem u European Express i nađem se. Salam alaikum. Ja. Eno, one moje cure druge dođe razmene. Koliko ne ti krežne? Aj, ja već ti možem svoj. Možda nije DNJ. To je bio specijalni gost na $500,000 Jerčan from Zapada Bosna Studio produkcija. Da, dajmo od tu čalazi, cigari. Tako se radi u meni. Jel ti hustling? Pa ja, ko dana je obu. Če dana šta de? Nema ga live on a $5,000 Jerčan. Rey Mysterio, ja sam bio u Kaliforniji. I still got the States. Aj, evo, trebam ja biti. Aj. Hello, Jak Tomasz, how are you? Nice to meet you. See ya. Have a great night. How much? Gledaj. To je ta memča, ova bivša. Jel ti koliko ti plaćaš njoj za djecu što si napravio? Child support, koliko te ovaj sudija tunja? Ha? Nešto naplaćamo. Ja čuo da ti plaća 350. Ej, 360. Je skup? Pa ja. Ja pojak moj. Da, god. Da vam. Gdje je on? Jel mene? Pa evo sad je prvo da ispusti ovu. Pa gdje je on? Pa evo. Znači ovaj svat dulj. Eno, man. Nema mene. Nema. Ovo si najljuti, ovo je možda. Šta piše ovdje? Ernad. Ernad Ordagić sa Baraka, Zapadne Bosne, sin od Rasima Ordagić, zvanog Rake.
Ova je mlada, ova. Ja. Ali ima tako pušku. Ja ne smijem 50 fita prići njoj. Moram zoom in kameru. Gdje je jako malo što? Zgobović. A ja sam god. Čuješ? Paš, Slušajte moj back. Gdje je on? už pozdar smo. Reci. Samo uz. Zanima se neko. Eno pitanje, zatim Mimi. Pa jebeš in. Šta? Veliki život. Koga? Život. Što? Gdje je babo sa svoj? Vodi kamion. Oto vodi. Oto mamke. Oto mamke. Oto dođe mamke. Kamion.